mic? Wala sa microphone, so si Sir ang nasaot? Uy! Alright, thank you so much sa mga amigo. Katira, palakpakan naman para kay Sir. Sir Jose, palakpakan naman dyan. Yes. Sir Jose, ito ka pagpabaya. Idiri. Tutal ka namin sa imo magsaot with the support of our Barcalo over there. Mga upunta ko na nag-billiard, tama? Ano gini ang imo, Sir, na namian sa Merrimart? Ang bilyaran. Ang bilyaran din sa Merrimart, nagtilala ang mag-bilyard kita. Palagi na natin pwede. 150 per hour. Tapos, ano ang inyo naga every when kadigahampang, sir? Hindi. Wow, daily gahampang si Sir diri sa may Merrimart sa bilyaran. No? Ang bilyaran natin, dili lang yun sa ato na tuba. Kantungod, sir, it's actually Vermont. Naumpisa na kita celebrate sa Christmas. Yes! Ako na nga namin, ako na kasahot kita mo. Let us welcome the Vermont na happy. In celebratory, actually, ang akong hindi pinapakita, naka-Christmas colors. Dala naga ang color yellow kung gold pa! Palakpakan naman dyan pa kay Sir Jose! Sir, tadaan, tatlo ka chances. Tungod kay subungya kay ma-celebrate kita sa Christmas, advance Christmas, okay lang, sir? Okay lang. So, 3 chances. Okay lang? Okay lang. Ang mechanic sa Katon Game, kita mo na sa likod ko. Ano na siya, sir? Ay, sa likod. Literal ko pala sa likod. Ay, sir! Ari nga sa likod ko, sir. Ano ni? Get go. Gift! Grabe! Gift! Box! This is our giant dice. Ang aton mechanic, sir, ihaboy nato nina. Dapat kung ano ni siya nga numero ang magwa, amo nang makuha mga prize. Pero kay subong, we are celebrating the Vermont kag ma-fast forward kita sa aton grand nga episode on December. Gusto ko ihatag sa imo ini. Okay lang? Okay, Git? Very thank you. Very thank you. Okay, Git. So, 3 prize. Dapat makuha mo ini. Kung hindi, ang naguyod sa imo, ano nga lang, ito ni Miguel, mo hindi na nga naguyod sa imo? Alias Inchik. Alias Inchik. Si Alias Inchik. Alias Inchik, ara ka kada? Alias Inchik, di na to si Alias Inchik, arada. Yes! Kung hindi makuha ni Sir Jose, ang aton QR code, after 3 tries, si Alias Inchik pampakunta. Pero dapat masaot na siya. Okay, man. Sige, sir. Ready ka na mag-roll sa aton nga dive? Alright, bring it on, Sir Jose! 3 tries, Sir Jose! Hindi ka sumabaw, sir, para makita natin doon. Yes. Alright! Isang sayaw! And 3, 2, 1, roll the die! Hey, 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 hey! Roll!
coming December. Oh! Ay! Grabe, sir! Number 5, Japon. Pero siyempre, hindi pwede nga mapuli ka lang, sir, na wala, no? So, tungkol kay nag-join ka, Ari, sir, consolation prize, 100 pesos, kid! Tag sticker na to. Tawagon ta si Aliasin Chick. Ano, Chinchek, tawagan din. Ano man eh, Thank you so much, Sir Jose. I really enjoyed your company. Aliasin Chick, ihaboy pa ni makuha ka QR. Fast forward kita sa December. Dapat ka sa pagkat ko ni Aliasin Chick. Eh. Di na si Aliasin Chick. Put your hands in the air. Aliasin Chick. Di na si Aliasin Chick ta? Sa aton nila ang mga viewers online, mayong hapon, no? Ari kita subong sa may Merrimark Center, Iloilo, na nag-celebrate upod sa aton ng mga mall goers. We have been here for 7 months already and mafast track kita this coming December for our grand episode. Kung sa diin, ang aton nga tatlo nga initial nga winners plus kung sino man subok ang lucky winner could win 6,000 pesos this coming December. So si Alias Inchik, kinapanawagan naman. Kung hindi si Alias Inchik magpalapit, nakita kita ibang na player, anybody wearing Christmas colors. It's either red, green, bright yellow, bright blue. If you are a mall goer ng imong bayo, color red, color green, yellow, gold, bright blue, Christmas color, palapit lang diri sa aton tubang. Ari, may isa nga nakamaong, basi gusto mo di si Alias Inchik, di na si Alias Inchik. Alias Inchik, wala. Color red, color green, if you are wearing color red, color green, color yellow, or any Christmas colors. May Christmas colors ka kadala? Dira? Ma'am, would you want to join our game this afternoon? May ara kita color blue nga tayo? Mahapoy lang kita sang dice? Basi ko ma-jackpata nato ng QR code. Mahampang kita this coming December. Anybody with ma'am color blue? Basi gusto mo mag-join sa aton nga game? Anybody wearing Christmas colors? Red, green, yellow, blue, gold, silver na gusto mag-participate, join me here on stage. Si Sir! Sir? Any Christmas colors? Anybody with Christmas? Silver na kay Sir na tayo? Color green? Hindi ko kita. Green? Green, sir, come on! Color green, sir! Come on! Sige na! Color blue, sir! Wanna join? Manual lang kita sang die. Sige na, come here! Sige na! Balay mo ang swerte ara sa inyo subok. Yes! We have another player this afternoon. What's your name, sir? Lawrence, hindi ka magkalikod sa aton niya camera. Si Lawrence, anong aton nga ganap diri sa may Merrimark subok? Naglagaw lang. Busy sa cellphone, may i-meet up? Wala siya i-meet up. Nag-Facebook diri sa kilid, no? Uy, may arin kita pag ikang langga ka niya, duha ka mo ni Manong mo, Lawrence. Naka-green si langga pag hindi si Manong Lawrence makakuha sa aton nga prize sa kakadiliwat kay kita. Amo nga aton mechanics. I-roll nato ng die once magwa ang QR, madiretso kita sa December. Our grand prize is coming December is 6,000 pesos. Okay man? Okay, so mahambang kita or mapuli ka na lang? Mahambang na lang. I'll give you 3 tries. Come on, up the stage. Saka sa stage, intro ang die. Kung nakuha mo ang
Baby boy? Patuloy kayo dito, mampang kita. If you are wearing color green, color red, thank you so much. Mga picture doon ako nung tulok ka to. 1, 2, 3. Tumagin doon. 1, 2, 3. Okay, thank you so much. Anybody wearing color red, color green, color yellow, bright blue, Christmas colors, you are all invited to play this afternoon. Okay, ang nakakuha, ay, may naka-red, langga, you wanna play? Anybody na may Christmas colors, matlog kita sanday once nakuha ang QR code. You will come back to our grand final episode this coming December. Yes, if you are wearing Christmas colors, red, green, hi ma'am, and hapon, yellow, blue, may gold, yes. Sino ba naka-red? Come on. You wanna play with tita? Mas roll lang ito sanday. Color red, color green, color yellow, color blue. If you are wearing those colors, please come to the front sa ating stage. All you have to do is roll the die. If ang swerte ara sa imo, madiretso kita sa ating December, hi sir, December episode wherein you can win as much as 6,000 pesos. Yes, because this is my 6th year as a vlogger in Iloilo. So, ihatag ka na this coming December. Yes, lang dapat here kay tita. Let's play. Yes, yes. Come on, come on. Lasing na. Malay mo, last time, isa man grade 3, ang aton winner, nagpuling siya with 500 pesos. Yes, malay mo, subong. May nag-prepare ko ni 1,000, ang 200 na hatag na ni tita. It means may 800 pa na nga bilhin. Kung nag-QR ka, mabalik ka sa December, ihatag kung bagay sa inyo nabili ng 800. Okay lang? Ambot. Sige, ambot man. Sige, what's your name, Langga? Eman. Ari si Eman taking his shot for our giant dice. Go, Eman. Come off the stage. Yes. Kasama si Eman? Isang kembot naman dyan. Shakira, Shakira. Okay, roll the die, Eman. Yes, QR. Bigyan ka QR. Uy, number 4. You have second try, Eman. QR dapat QR. Let's see. Uy, number 3. Wow. Okay, another. One more chance. Go, Eman. Yes. Uy, QR! Ako na tao, sorry. Where are you? Pagkakuli. Diyan ka nag-eskwila, Eman? Sa Wasyong, ano ikaw din subong? Hampang pingpong. Gahampang pingpong. How often ka nagahampang pingpong? 3 years. 3 years na nagahampang pingpong? Varsity ka sa Wasyong? Oh. Wow, so ano na pinakataas na na-achieve mo as a ping-pong player? Champion. Wow, champion! Palakpakan naman for Eman dyan! Champion sa ping-pong and now he will be playing for our grand game this coming December. Eman, habalan mo si mama, bumabalik ka din sa December, ha? Yes, as promise ni Tita Ari, kagina, may nakakuha na 2 aton nga player, so nag-prepare si Tita para sa pulo tani ka player. Total, you are the 3rd player nato kag nakuha mo na. So ang bilihan ni siya nga cash prize, imo na ni, okay? Oh. Yes, ito na din na si Manong, nung nagtudo si mo, anong kala niya? MZ. Manong Mugid or upod mo lang nga nagating po? Manong. Manong Mugid! Si Manong MZ? Manong MZ! Pasalamat ka kay Manong MZ! Thank you, Kuya MZ. Ayun, kapita ni Eman, Manong MC ha? Ikaw na bahala kay Eman, ibalik mo din siya sa ato hanggang sa December. Ari, 1! Is it that 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dali lang. 10, 11, 12, 13, 14, 15,
ambot. Ay, abang-ambot, 800 pesos! Congratulations, Eman! And I will see you again on December, first Saturday of December. Tandaan mo na, saan ka nabalik din? First Saturday, December. Yes, first Saturday of December. You are the fourth winner who will come back sa December. May duwa kita ka-artist friend, Bira, no? Sa likod, sinis ang inyo pingpongan, kag bilyaran, duwa na dang ako nga winner last time. Tapos may isa pag ako nga winner nga naga-work sa super. So, tatlo na sila imo nga magiging competitor this coming December. Si Eman mabato sa December? Oo. Yes! Para sa 6,000 pesos! Congratulations, Eman! Naka-picture kita ni tita. Matulong kita to sa camera. Katan pa nga to nga lucky guy. There. Tubang sa camera. 1, 2, 3. Tubang man sa aton diri sa live on Facebook. 1, 2, 3. Of course, after sini, adto ka sa Facebook, pagitaon mo nga ton live. I'm Tita Miss B from Ruby Inspired, Ilonggo Vlogger, and thank you so much to all the mall goers of Merrimark Center, Iloilo. Thank you so much to Adamancio, Rehearsal Studio, and Ibang Tambayan. Madaming salamat, and I will see you all this coming first Saturday of December 2025. Congratulations, Emma!